Unapoyuti tamu fakwa ukupa loka Kristo kana wako. Amen.
balwa bukeng ya bobedi ya bo Makabea kgaolo ke ya 12 temana ke ya 43 go isa o ya 46 matsatsing ao Juda moetapele wa Israele a bokella bathong ba hae seabo sa tjhelete e ka etsang 2,000 tsa didrakema yaba o e romela Jerusalema hore e tlo nyehelwe sehlabelo bakeng sa sebe ka ho etsa ketso e ntle e kgahlehang nantsa hopotse tsoho ya bafu hobane hoja a sa ka a dumela hore ba welang ntweng ba tla boela ba tsoha ikebe ebile ntho e senang thuso ya lefela ho rapella bafu athe ka ha a ile a lemoha hore moputso o motlahadi o boloketse ba ithobaletseng tshabong ya Modimo mohopolo wa hae ebile o motle o halalelang ke ka hona a ileng a nyehela sehlabelo sena sa puseletso bakeng la bafu hore ba lokollwe dibeng tsa bona e fella mona palo metsing a hotseng o matlafatsa bophelo ba ka
tseleng e nepahetseng ho tlo tlisa lebitso la hae. Le ha nka tsamaya kgohlong e lefifi la lefu, ha ke tshabe bobe bofe kapa bofe. O ntekela tafole pontsheng ya diratsaka, o ntlotsa hlooho ka oli, kgope wa ka wa kgaphaseha. E fela lehlohonolo le mohau di tla mphelehetsa ka matsatsi ohle a bophelo ba ka. Ke tla dula ka tlung ya Morena ha fela ke ntse ke phela. Morena a kiamele lona wala fankgedinye halalela ke ngotsweng ke Luka haola ke 12 temana ke 35 ho isa 40.
ka nako eo Jesu a go barutiwa ba hae matheka a lona a ke a tlangwe mme mabone a lona a ke a tuke le be jwalo ka batho ba lebeletse monga bona go kutla moketeng wa lenyalo e tere ha fihla mme a kokota ba mmulele ka pele ba lehlohonolo bahlanka bao e tlare ha monga bona a fihla ba fumane ba fadimehile ruri ke a le bolella o tla itla mathekeng a ba dudise fatshe mme a ye ka pheko go ba fepa le ha ka fihla ka seroko kapa ka meso mme a ba fumana ba ntse ba fadimehile jwalo ba lehlohonolo bahlanka bao le mpe le utlwisise hore ha eba monga ntlwane ya ka tseba nako eo leshodu le ka tlang ka yona o ne a ke a dumella hore ntlo ya hae e kgakge le lona le se le lokisetse hobane monga motho o tla ka nako eo le sa e lebellang amohelanya family ya Kristo Morena le mokulusi ka ya ka Luka moevangelista le bua ka bophelo ba ntate ya Tobiase eo yena a ileng a tseba mme a ba dumela mme a ba etsa thato ya Modimo hore e molemo kapa motho o tla ahlolwa ka ho ya ka mesebetsi ya hae ka ha a ile a tseba hore moputso o motlahadi o teng e leng tsoho ya bafu ke ka hona bophelong ba hae a ileng a itumella mme a ikitlaeletsa ho etsa thato ya Modimo ya mo humileng lefatsheng bona ka ha bohle re le baruwa ba Modimo ine se se juta moetapele wa Israele empa ine se le Antiochus ya neng a tseba hore motho o tla tlolwa ka diketso tsa hae mme le yena jwalo ka yena juta moetapele wa Israele mo a neng a phela teng o ile a jala peo ya lerato ho bao a neng a phela le bona peo ya kgodiso e ntle keletso le yona kgalemelo o bile jwalo ka mohlanka ya neng a fuwe talenta eo a ileng a ya a hweba ka yona mme ya beha ha lekgolo o bile jwalo ka mobu o motle o ileng wa amohela peo ena e ileng ya wela ho ona mme ya beha haholo bophelong bohle ba hae jwalo ka yena Luka moevangelista bolela tsena tsohle o na di etsa ntse le ho itukisetsa mme hobane o ne ya tseba hore mora motho o tla tla ho yena ka nako eo yena ntate ya Tobiase a sa e lebellang mme mora motho ha e tla ha rerisane le mang kapa mang
ke ka hona yena a ileng a itukisetsa boinotsing ba hae, mme itse ha mora motho a fihla mme a kokota, ya ba o mo bulela ka pele hobane a ne a fadimehile, mme ya ba mora motho go bona Tirase, kajeno ke tlo lata moya wa hao, ka baka la hobane a ne a itukiseditse mme a lebeletse mora motho. Ya ba o bua le yena hore ntate ke beha moya wa ka matlong a hao, mme a ithoballa moreneng. A re amoheleng, re mo etsetseng dithapelo tseo a di hlokang, hore moo e ka bang mathe ba sebe a ntse a salletse ho yena, ka matla a sehlabelo sena Morena Modimo a ke a mo hauhele, mme a mo amohele le hodimo la hae. Lelapa le bohle ba utlwileng bohloko ke ho falla wa ntate Andreas ba ke ba fumane matsebiso melong ya bona. Moya wa hae le meya ya badumedi bohle ba faletseng o phomola ka kgotso mohaung wa Modimo. Are se utlwile lentswe la Modimo go mele go ntate ha re emeng re hlahiseng dikopo tsa rona, re rapelleng enwa ngwana bo rona ntate Andreas Elias, hore Morena a ananele mesebetsi e metle ya hae, mme a mo kenye bophelong bo sa feleng. Ha re rapelleng Morena hore a re tshedise rona ba llelang enwa ngwana bo rona, a tlatse dipelo tsa rona ka lerato la hae. Ha re rapelleng Morena hore Morena a re ekeletse tumelo, mme a re matlafaletse tshepo. Rona ba leetong re matlafale, mme re tshepahalle tshebeletso ya Morena. Ha re rapelleng Morena. Modimo ya matla ohle wa bo sa feleng, o baballa ba phelang le ba shweleng, mme o hauhela bohle bao e leng bana ba hao ka tumelo le ka mesebetsi e metle. Re rapella ho wena bohle bao e leng metswalle ya rona ba phelang le ba shweleng, hore ka dithapello tsa bahalali ba hao o ba tshwarele dibe tsohle tsa bona. Re o kopa tsena tsohle ka Kriste Morena wa rona. Amen. Bakeng sa dinyehelo tse mana tseo re di hlahisang tsa ho phallella lelapa, re tla etsa mosebetsi oo qetellong. Hona jwale tje ha re tsweleng pele ka tshebeletso.
re ka kgotsa matsatsing a rona. Lore ka thusa maau ao, re namelele sebeng ka mehla, re sebeletse dikotsing tsohle, ha re ntse re lebeletse re tlonono, leo re re tshepisitseng, ha o kgutla Mofolosi wa rona Yesu Kriste. Yesu Kriste benani haruba apostola bao, kilesira kotso kilena kotjaka, uskiwata dimajini zarona, ukiwata dimajini rajarajao, nikamwele tatu au katini, wepe kotso nikumwe, wenaya kilam, lea msanga kisadu. Amen. Kotso ya madana ishibiru.
Jesu, amo nahati. Sister 170. Jesu, oh. Jesu, amo nahati. Oh
Bomme le bontate re tlo ba le kgathatso ya dibuela hole. Ho bonahala hore di-battery tsa tsona ha di a charge-wa. Jwale se re kopa hore bohle ba tla ema moo ba mpe ba buele hodimonyana ka mokgwa o ba ka kgonang. Ke a leboha ntate. Ha ke qale ke fetise hlompho ya ka re tle re tsebe ho qala ditaba. Ke hlomphe Morena Modimo mmopi wa rona ya entseng bohle kaofela tsatsing lena ba teng kwano ebe re fihlile kwano. Re a mo leboha. Re hlomphe motlotlehi hlooho ya naha. Re hlomphe tonakgolo ya hae Ntate Matekane. Re hlomphe matona a mmuso wa hae. Re hlomphe ka matlong a mabedi ya Mahosana le ya Bakgethwa. Re hlomphe Morena wa Sehloho wa Matsieng. Re hlomphe Morena wa Sebaka. Re hlomphe mokhanselara. Re hlomphe ka kerekeng baruti ba Moshweshwe. Monga mmisoni mmoho le bontate ba mo tladitseng ba teng kajeno. Re hlomphe lelapa la Elias le malapa ohle a amanang le lona. Re le hlomphe bomme le bontate le lona bana bohle ba teng mona. Ke hopola hore ha ke ile hakana ke hlomphile empa ho ntso na le hore ka nna ya ba hona le moo ke tsamaileng ke holotsa ditaba teng. Haeba ho jwalo bohle ba hore ba ipollasile mona ba tsebe go sentse ke ba ke taelo ba kenyeleditswe ke morena wa ka kwano ya bileng a le motjha pusong. O ntaetse hore ha a batle ho loba ka moo baholo ba hae ba neng ba ntse ba tsamaisa ditaba ka teng. Ka hona lethathamoki lena mme ke kopa bohle ba ho tla ba ho lona mona re tle re leke ho boloka nako ya hae hobane o itse o kopa ho ka thebe le hore re qetile ka kwana. Jwale ke tla kopa hore bomme le bontate ba tla ba bua mona re tle re shape mpere. There are some of us who are very sluggish. Ba senang ho shapa pere ka tsela e neng ke re ba shape ka yona. Jwale ka ha ke tla dula pela lona moo le hetle ka ho nna hanyane ha le ka la bona ke ntse ke roba leihlo o tsebe hore o so ile haholo ka Sesotho ha o roba leihlo o robela motho ke hobane ho na le ntho e nngwe bobeding ba lona le buang. Jwale ha ke ntse ke roba leihlo jwalo ke tla be ntse ke re ka go so ile haholwanyana. Mme tjhe kopa ho ke ba ka roba hangata hobane ka nnete le taba bohloko. Jwale ha motho a ka nkisa ngakeng ha se le sa le opa ka bona. Ke batla hore ke lokolle kweta phalo e fatshe ka hore ke kope Ntate Tiisetso Mathiso ho tlo ba lelapa le ya mofu re tle re tsebe ho tswela pele ka ditaba. Ke a leboha Ntate Ntai. Ke tla bala fela ditumediso se fetisitswe baeso. Di qala tsena ditaba tsa papa tsa bophelo wa papa wa rona Andreas Tebelo Elias. Tlhaho Tebelo o hlahetse Moelathapo Motete ka hara loti la Bothabote e le ngwana wa bosupa ho ba robong lapeng la Sethepu la Ntate Nkusi le Masemela Elias
yeo e neng e le mosadi wa hae wa boraro. O holetse sebebeng le dikgameng. O ile a iswa sekolo e le hore a tle a shebe sekala sa boya makgowa a se qhekanyetseng ntatemoholo. Ka ha o ne a ruile dikgomo, dipere le dikhutswane tse fetang sekeng. Thuto. Tebelo o kene sekolo sa mathomo St. Paul Bothabote ka 1945 ho isa ka 1951. A dula pela tshweu mme ha morao a dula Makoko. A fetela ho se mahareng sekolo St. Monica's ka 1952. Ke hona sekolo moo a ileng a kgahlwa haholo ke tsa tumelo, a ba titimela St. Teresa's Seminary ho tloha ka 1952 ho isa ka 1956. Le St. Augustine's Seminary ho tloha ka 1957 ho isa ka 1959. Yare ya sa haba ho phethela dithuto tsa hae, mookamedi wa sekolo sa baprista a moleleka a ga yo thusa mme wa hae o ile seng e le moneketsana o sokolang. Ka lebaka la lerato le tibileng la thuto, o ile a ithugubetsa ho intlafatsa le ho tjhorisa dineo tsa hae, mme a tle ho fumana mangolo a thuto a latelang ka dinaledi kapa yona distinction. Ila ya ba diploma in journalism, una etsa le International Press Institute Kenya man ka 1964. Ya ba Bachelor of Arts, yona una etsa le UNISA ka 1977. Ya ba Masters of Arts in African Languages, yeo a entseng le NUL ka 1988. Tshebetso ya papa ka 1963 ho isa 67 o ile a sebetsa e le motlatsi wa mohlophisi wa moeletsi mona moeletsi wa Basotho, mo lerato la hae la ho ngola le ile la tota haholo. A ipabola ka ho ngola dithothokiso, mme a hlahisa dibuka tsa tsona dithothokisetso tse supileng, mme tse mmalwa tsa tsona tsa balwa dikolong tse phahameng. Ka selemo sa 1966 o ile a kopangwa ka lenyalo le halalelang le Angela Kelello Elias Mama, mo ba sisitsweng ka half dozen bao e seng e le banna le basadi ba malapa a bona. Ba tisitse moloko ho ditlolo di leng 13 le ditlolwana tse 3. Ka 1967 o ile a sebetsa hakgutshwanyane Old Mutual le Passport Office. Ka 1967 ho isa ho 1973 o ile a sebetsa USIS, a ba okamela setsi sa pokello ya dibuka le dingolwa. A boetse a fetela National Museum ka 1974 le National Library ka 1975. A sebetsa Ministry of Education, a etelletse pele UNESCO. Ka selemo sa 1982 a ya sebetsa NUL e le radikamano, mme a qetella tsa tshebetso ya hae e le morupedi e moholo wa thuto tsa African languages hona moo. O mo a otlileng ba bangata puong ya Sesotho. O ile a beha meja fatshe ka 2000. Ka dilemo tse ngata ebile setho se matla sa Sesotho Academy le sa Library Association of Lesotho. Ebile motho ya sehlahlo ho nontsha tsebo ya puo ya Sesotho ho abileng a tlotlwa ka ho fuwa kgau ya motlotlehi ya Ramatsiatsana le ya Vodacom Lesotho Hall of Fame ka selemo sa 2005. E le la di 17 tsa kgwedi ya Motsheanong o ile a lahlehelwa ke molekane wa hae Maretshepile Mama wa rona
le ba bang ka bangata bana ba bo a tsosa lelapa la mama ka mmangwana wa rona mme Makeletso Mlai ka 2006 ya eba yena mama wa ona ya motjha. Mama Mangane o bile le papa a re bolokela yena ka makgethe dilemo tse 20 ho fihlela motsotsong wa ho qetela. Re tla dula re mo hopola ka tse latelang. Lerato le tibileng, lerato le tibileng le dipontsho tsa lona, teneketso, thothokiso, ho atisa kgotso hore a ka se natse letho, kgalemelo e matla ha re etsa tse maphempe, tshwarelano, ho leballana, dikgothatso, hore thentha ho nanabetsa letsoho ho bahloki le baitlamo. Teboho e sa kgaotseng le ho ananela tseo a sisitsweng ka tsona. Makgethe, ho itlhompha le bohlokolosi dinthong tsohle. Thapelo kgafetsa, mmisa le fote-fote. Poloko ya direkoto, diary, dirasiti, melaetsa, ditebana, difoto, jwalo. Ho pheta dipale tsa bophelo ba hae ka bokgeleke. Ho ja hantle dijo tse itswapang, peanut butter, leshileshile, meroho, lebese, bofutswela, botlhapholo, jwalo. Robala ka kgotso le pele. Langa khuboni mhlobo wakhe. Ya leboha Tate Mathiso. Jwale bo mme le bo ntate ka morao ho pali eo e monate e telele ya Ntate Elias. Ke tla kopa ho moki a tle jwale a tore hlalosetsa bona o tseba jwang ka ho tsamaya ha Ntate Elias. O tsamaile jwang leeto lena la hae la ho qetela mme re dumelang jwale ho phomolong e sa feleng. Bo ntate le bo mme, ke a le dumedisa. Ke kopa ikamahanya le ditlhompho tsohle tse fanweng ke motsamaisi. Molemong wa nako ke seke ka leka ho di pheta. Lebitso la ka ke Retshepile Elias. Enwa tloang mona ke Isetso Elias, ke number 2 ha ke le number 1 half dozen eno ya papa le mama. Ke kupue mona hore ke le behele ka tsa bopulo le booki ba papa. Jwalo ka ha ho hlakile papa o bile le bophelo bo bolelele haholo. Ditaba tseo ke kopang ho di arolelana le lona tsa booki, ke kopa hore e kebe ya batla ho qetela fela, empa e tla ba tse kgutshwane mona le mane bophelong bona ba hae bo bolelele. E kgolo e ke batlang ho e arolelana le lona e le maikutlo a ka a dileng kore bophelo ba papa bo bontsha ka tsela e hlakileng matla a tumelo le matla a Morena Modimo. Ke tjho jwalo hobane ha ke le
hlalosetsa taba tsena tsa hae tsa bopulo, ke tla lefa maikutlo a hae na ona di bona jwang, kapa o la di experience kapa tsa mo tshwara jwang. O hlokahetse ka di-4 kgweding yona ena ya Mmei. Jwalo ka ha le bona a le lemo 92 a atamela hore ka kgwedi ya Phato ne re tla be re celebrate 93 ya hae. Ba bangata ba lona ke dumela hore ba la ba ba teng lapeng mane ha re ne re thabile re mokete ka ha fihla lemong tse 80. Ula re fa jwalo ka ene le motho a thothokiso mono, ula re fa thothokiso mono yeo hantle moyelelo moholo wa yona ene le ho leboha Modimo, hobane o re itse ha le bo le mo di 17-18 kana le foto ne di sa qapaka ka nako eno. Hona le foto ya hae mane wa e bona taba ena e buang o ga le mo di 17-18 a ba pula jwale a bona ke ngaka ya le Jeremane. Jwale ngaka ena ya mo fa ke nnete ditlhabo fela ha e qeta ho mohlahloba ya re ngwanaka gapela Modimo ka thata, ke mokana ke qala ho bona boketa boti gapela Modimo ka thata ho mo fihle 21 hobane ha e le 25 yona o ke ba e bona. Empa jwale ke bona bao re le moo re keteka ha le mo di 8. O bile le bophelo bo botle haholo, boholo ba bophelo ba hae. Papa re a mo tsebaka o la ba fihla 70 ya ga ha tamela yona 80 he ya le gona a kala mo pula ya ba kule mona wa hae na bo o ofelwa ke masapo ka hare go momoka. Jwale ya ba mo isa re qetella re mo isa makoteng mane, ya ba makoteng hothwe o na le bothata bo mona bo tshwenyang bo ntate bo bitswang prostate. Fela ya ba o a sebetswa mo ya ka o thuseng ya ka ho thaba o holo re tla keteka 80 na hae. Empa ya ka mora 80 ena ha e ka bo 2015 ntho a ne a thuta ha ra muisa Bloemfontein ba mo thusa ka letono la fihla fumana ngaka ene yena hana le a qeta ho feta 80 ngaka ena ene e atamela 70. Jwale e re ho yena le ho ona ka letono lo nthwena yo tshwereng ila ya ntshwa ke sitisa yona fela e ne ke phetse. Jwale ha re tshepe fela hore mofetsi ona wa prostate wa hao ha se o mona o fetela dithong tse ding, mme ka nnete tsa ba qeta ho mohlahloba ba fumana hore ha se o mo fetelang dithong tse ding. Ba mo fa diente ba mo fa ditlhare wa tseba ya ba ka nnete wa fola haholoholo ka karetso wa fola o sala tjheya tsana le hore neng nthwena e hlahe mona le mane le mo tsena tsa ho tloha 80 ho ya 90 tsena tseo re ne re le moketeng mona Masinoto ntate Mosisi ya na re etsa hore tsena tse bitswang dilemo tsa matla. Jwale neng ha ntsa ba le bohloko bona o re ho nna ha ntse re tloka o re monna dali le fulena le ntshwereng o ba bohloko mona o re le fulese le he e hana o sheleng ke la khefala jale njela le ntsenya ho lokalo hobane jale le beka ke motho a yena o batla fela ba le ke bona ntsa le matla empa he la ba ka itwaela ba ka etsa mokoko ka bolang empa le yena ba itwela ka nnete ata ke nne tsantsana le ho hloleha mona le mane jwalo ka le mamanza mo hlokometse haholo le setloholo se seng sa hae
mora wa hae a bitswang ne ke batlile be re na le yena mona ke a kgolwa tsa tshwere ka thata a bitswang Karabo ngwana wa kgaitsedi ya ka e nngwe mona ka nnete ba hlokometse papa ka makgethe a maholo papa ba tla fihla 90 ya ba re maketse ga etsa mokete ha ka nnete ga celebrate bophelo ba ntate Elias bophelo ba papa ke mo ka nnete ka mora hore re be le mokete ono wa 2023 mo re ne re leboha bophelo ba hae a le ngaqalella ho batla a fetsa jwale ka tsela e matla ka nnete a hwehla a nna ga ya dingakeng fela ha o mametse ntho tse a llang ka tsona haholo o utlwa go bolla ka diphedi tsane tse ne re jwetse hore mofethi ona wa prostate wa dibaka bohloko ba masapo jwale wa qalella le maoto a go bua a sa tsamaya ka thata a tshasa hlile a dula a sa rate ho etsa ntho tse a na di rata jwalo ka ha ne re tlwaetse jwale ke motho wa tumelo e ngata haholo ka nnete a hotseng a go hodisitseng ka tumelo e matla mme ka nnete o ne yena ka boyena a labalela go tsamaya hobane o dumela hantle hore re na le lehae kwana morena taba ena o na e dumela haholo ho ka nako e nngwe a na re bakela mathata ke hopola ka nako ya COVID mme wa rona mama a re botsa hore itse a ba rapela matsibuya a ba leboha morena Modimo hore ke enwa o romeletse lefu le re tlogelang mme ka nnete ke itukisitse ntate mama a tlameha ho nthiba hore ya ka papa bona re na le bana bona mona jwale ka nnete o na sa a le bophelong bo boima haholo bo boima ka nnete le ha dingaka ne ntse di re di a re thusa bo boima nka le tlhokela e nngwe ya ho qetela hore e be le nne mona ke a letsetswa ho thwempekete e sa le a tsoha alla ke hora tse tharo alla mama o qakehile mpekete ke tlo thusa mama ha ke fihla check fumana mama a re o sa thotse empa re bule go jetse hobane ha o no thukitle o na sa bolele namba jwale mama a re a nkokela hore na ho etsa etse jwang a phela motho ena a qetella a thola hore bosiung bona mmeleng wa hae le kelello le ntho e nngwe le nngwe mohlomong re re torong ya hae o lorile a tsamaile jwale bohloko ba hore a tsoya a fumane o ntsha letse jwale ka nnete ke motho a na le sebete sa hore a tsamaya mme re le bana ba hae re bohloko ba ne le sona sefate se seholohadi se re dula modimo wa sona le ba habo bona ba teng ba bangata mona ba tswang Mothabothe kwana le ba habo bomme wa bona ba ha Letsielo ba tswa mofuthu le lerato la hae ba teng ka bongata mona ka baka lena mme re lahlehetswe haholo empa re boetse re leboha bophelo ba hae re leboha le ha tsile mahlokong a na le bona e na sa a rota pelo le rona re se re sa ba mme re kopa dithapelo re mo kopele ka mokgwa wa fitileng mahlokong lemo tse pedi tsena tse kapa selemo le hafo empe bo sa fokoditse tefelo ya hae nqalong tsena tseo re sebediswang ka tshepo ya hore re tla fetela lehodimo ke a leboha ho Modimo moya wa papa le moya wa badumedi bohle e ke mo le ka kgotso wa Kaya kuwanga simuzi. Wule basi bang bona
masiro ba di ba ntse ba ka se bona ha ka o bona ka ya fela ke ka tlhokeha ke taba tse pedi da ke o bositse bophelo wa ntate o thata go kwa tlaongwa le ka bona ka itinya ka makaka ka tinya o sonto diwe ga ona na go ile o di vale ka hopola go tsonya le mo e ka ya ka ke mo di boza ai se na itse go ditela mmana ya ba ke mata a le go le tshabe ya mo bone le bego be ya la pe go le go la ka ditaba tse go baka taba tse di bua mona di se ka apka buga kana ha di tsena ha ya ba se di go na after see vai ka ba ka iba ya ba go e ba iba di le ba mo se bua ba ka ke ha ke so ni mo phara wona pa ya ya ka patanga e ka this is his profile and never is profile kamu we want to get on we are half the we are assassin for na ka de wa ye ni patanga ki how much is that kamu haya ni to yo ko de ni we want to go I didn't even put a camera in the we want to go so after we go to Vale ka hopola todo suele ile ha ale na go ba ile ba la busa ye ndela isibona na ile towa na sato ba ye tibelo yema wa asile nyani wa asile za mukha ka ko ha hae ni mai sile ho ga tlo ka kena santa phao go mo le na ntwa asibale pele ba di mo tsoro go go ha ke la diwa ya o wa ke fele yo ba ba ka kena se tha ke le tebe le fitile mo ha mo tso mo a mpusi ka tsula mo ma ha mo mataka le diwana na ho kena go be go go sa kelwa bo sa ke go se mo ke teng ka ba mo mo wa tshabeng wa go sa go se se taola yo sepa jwale ha ke sa le tlomo mo ke mo koba ga e bana ya bona ma tsala pele ro sa yo no buntshwanela ke tshwanetse mo ga yo sepa wa teng thaka le dila ka kuwa loro ka ba kwa kuwa loro ba ka mohau maji ya ni ma kuwa ke au ke mo mang ke tla bona musamo phato tsa nna wa masedi mo hasa ka bona ke tsena ke tshie ka isa wa mo la bere ke ka ka o yi se mo botsi ya to da bua nga ya roro ka pa dire ya ai to tsu mo go Dukupa mkoti hata mele, hanza hata mele, gwalo mkali ala sakrada. Alors vous savez là, il dit là qui se fait mal, qui se fait souffrir, tout le monde va, à ce que ça va pas faire ça beaucoup. Quel est le vous savez là face à beaucoup. La peine est ce qui m'a police. La peine est là il y a si qui me rouve. Tabali wala
ke a ikutlwa le nna mona mo ke emetse hore ke motho ya tsebalang le batho ba nang le history e kana mme ke a leboha Modimo ka hore bo me bo tata ke batho sena taba tsa bona le se dikuwe ke ba ke tse buile le bona empa ke nna tele ya se o hodisi ebile mohlala o ne paetseng o Modimo a re fileng gore ha re ka tsamaya ka tsela ena ya hae e tla re nako ya rona eo a re bitsang ka yona re tla bona idi ya ho fihla hobane tele re isitse ka nako ka tsela eo e nepaetseng ile ya se o sekile pace eo re tlamehang gore re tle re itšhebe le gona mo re leng teng re ntse re tsamaya ka tsela e nepaetseng lerato la hae baneng ba hae le bathong botlhe beo a kopaneng le bona e ne le tshwaetsa ke ka hona ho a fumaneng ditlotlo tsena tse ba di fumaneng a di batlo ke disa tsebe ke le mona Modimo a tla mo amohele le ba di be di botlhe ba di tsebe Ka o leboha mokgotsi ka mafiso a wa monate a bokgonyane motswalle ka mora motswalle se le mohaisane ke polisang ka makula ya haile mona nasinoto ka selemo sona se seng se boletswe ha ke fihla St. Teresa Seminare ile ka fumana Ntate Elias hona tje ka ho phethela dithuto tsa St. Augustinus St. Teresa le St. Augustinus mme a lokela ho ba pele ha wana hona moo hona ka sala a ntshetsa tsa bona pele St. Teresa jwalo ka yena ha Sebeng a ya kae ka dithuto tseo tse a simolotseng tsa simolotseng tsa boprofesita ka nnete go mo le nna ke ile ka foloa ka hara tsela ka kgutlela ka gae ka buta ka thea kotsi ha ke thekile motse wa mpeha gona mona mo ke le ngwana teng ha ke fihla teng ka kopana ke ka tshwarela haholo ke yona ntho e etsa hore re be metswalle ho tloha ka yona nako yana eo ntho tse pedi tsa ho qetela ke ile ka fumana e le mophahamedi le mosebetsi o moholo wa puso setjhabeng a sebetsa le mongana wa hapa ile nna ka tswela pele le yena ka Mei ka supapalegana le go fela bopedi mo ba bona le mosebetsing ba kereke Pula bale tawayo ko pale na kereke ke ha ko ga pedi mo ba dira le mona go tla bale ba pina ya dia ko ga pedi mo ha o kena le ka pedi mona o ile ba ka mo go pe kereke tsena le hona mona o ile ba ba ke ke mo sebetsing ba kereke ye ha mo le bothati mo a go etala mme tla bula ditong ka ke le ena ka mona ho ka setjhaba se ka mo le di setjhaba tsana ebe ya theowa mo ditulong tsa ho sebeletsi o na le mo ka mo beletsa ka tele ya se tla telina ha ho ka harwa ka ka se la kena Modimo tla ho le ba phabe di le ba ho o kwa to tholang se ka pasana sa batho se ne se dirwa mona se nka mo Krista ke mona se re kena mo profelensi wa di tshebelo ya dia ka di pula wa di wa ta dina ya ka thola ka pasana mona se tholela ya ba ke dia le ka ko ya mo prosida yo ke ha mo sala ka pasana Sene siya mtuopo, chiwa mkosa mtuopo. Alile kaka kuya besita Italiana le Italias. Le Italias le Italias.
Kita masuk ke Mujogo, kalau cuman ini bukan kalau cekat khusus ya mana, wilayah Mujogo, ya bahaya mana itu dia sekarang. Mujogo dah berjalan itu jualan haya. Wilayah jualan Mujogo. How kalau kita lihat sini, bagaimana di mana, bak khusus, kita di mana, kita akan ini, kita lihat. Dia bisa mana? Wala juga. Kali itu orang dalam Mujogo dalam Indonesia, lah kala ayam kalau kala. Jadi kalau itu jadi biasa ayam sudah sengaja kaya. Jadi mukulah di khas mana. Jadi muku berapa ni sih Mujogo ilmu. Yang luar biasa, luar high, ini luar biasa, jadi menggunakan apa kamu ini. Kali wanda, Mahaisa, wah wanda di wah kau juru balik dalam di dia sehamu, ini wa ai wa ko usmani ngalona kena ko fumana khoto pa kana paleng utlwa ka mama le mama e batho bele thuta ha ya itentseng e kholo ya sile ka gala la pala ha e le motho mona no bona mo re hudile bo ntate le bo mme ya bona ba selo so buso ba ne fela ha ona mengu ha ona letho re be ba ba sa na ditho sala ba ba hai ha wa o feta ka ko ba mo e ke ba butla ka ba tla e Maya na ba bula na go puto ba sa di ba na mai de phima sele ba ko ba dira ya ka ba o ka ba mo huga ke ya ba na sa ka khathel di puto ba ga a mo to le ha ba ni thuto yo e teng ka ha la ba la te di a se kan tsere ke ba na ba ha ba tsere ka na le ba ba go disitse ma go le mo mo ke ba na le go ha fe ha sa le ke hola ke wa mokana ke phedile a di so kwa bitwa mo ke ba tlo se ka go tsenya molao mme ke re moya wa hae mme ba me go ka fete go bona ya bona ba kali wo Mahaisa mona le ba go tsetse dia se ra pe pa mo se ka go ya na ile ke matere ke na na go ya ke go matere ne go ye ne ke pa ba Haisa di bana ka go fela ba tlo ha ba na le sebetsi mo ke go pa mo sebetsi mo amo ba o se go go ke se
atamedi. Ke boreka mosebetsi mmoho a ke moo. Ke tla kopa setlohong se atamedi. Setlohong. Mosebetsi mmoho ana hlokometse ka go mo ba batla ba teng empa o teng ke enwa o tla tla a be ya go tsenya le la bona ya le wa matsamaisi wa mosebetsi ona ka ne tlhompetse isitswe le rona o lokela re tlhompha ebile le kwa go beeletseng antendende ya sa aga sa tata mo fela ba ile le butswalla ka nne so ja a ka se tu ke ne ko tu ba du bilo pa di bu ba ka ndenga ba ke na no e mo mo ma se le na ka e na ta ba ke ka ga ni ba ka tsalela na dia na dia sa Reggiani Cascolo Solo Casca. In a Musalgo Moisi, assistant registrar, Nelemogo, assistant registrar. Yore Nanagram, I said that this is having a gay Mutat, one that is having Terra Mukamay was going to move again. Yaro wa riamu kisanga kama isani letazidi letali ilimba isala imba igeka kaka mwana ndo sambie mu yale nane ngemuntu esebetsa le na igelo ku wa isani yale yithuthube ndathe ya sa ndwaza sisotho ha ho wile umo tsithuthube hachi o ndekisa lesibindikisa lemunyana kana kwenu ndekisa kredisidi agibitara gato ngiyite kaga dino ndo ko proso itabe modwa ngale le kale ya sisotho e bo nda punya mamoro a isa kwa lezanzi ne tsali asebeza ile tlae hao azimbe kamanga imamela yenu bana basithaba abantu akathuto yenu sisutuzena wele la batho ba bang ha ba tla mo go tsana ile wa exaggerate ba se nka mo go aka mo temo no tsana go yana be master ka go tla ile ka mo tsa wa ile a vera ile la pasa an kya ndajeria sa ataka la go uta
Sesotho ka moo ke re ka ne di talente le kana ya go bona thothokiso ya go ba Sesotho o tlameha e fetisetse baneng a ke le bone bana ba bona le lekokose le mo le nang le masoba a fapakaneng a kere jwale ba ithuta go bane ba kenye dintho e nngwe le nngwe e kene le sebeng le nepahetseng jwale ke tlhokega bona ke gore gore bo nka fetisa mangolo moo a kgwaetse ntho e kgolo ga kana-kana a kane itse square peg in a round hole a se ntho e ka ba mamele a gona nonyane e lelang jwang kane ke a fedisa so a ka kala kane ke le a go jwale ka mo 1987 ula ba lo go ketekwe taba tsa moshwashwa ka gona ka mo jwale ne ke sebetsa mono le bo ntate Moseditamane ka pakana ya Basotho jwale ena le ya sa tsa mo Kenya ka Kenya ka taba tsena tsa Sesotho zona mo ke ntlo rona mo selemo seno tsa go ketika taba tseno go nna ntse re sebetsa le ena ntate ya sa tshena ne se ke theoile setulo seno sa go ba motlatsi wa mookamedi ka moo ebile ba ne se re sebetsa le ntate Bishop Glass le sesale ona sa ke mosebetsi ka mokgwa o latelwang dina ka teng jwale ntho e makatsang gore re sebeditse jalo moraka o ne a le sekolong sa Swaziland sa Waterford ya Mhlanga jwale a tlameha a etsa international baccalaureate jwale a tlameha ho etsa Sesotho jwale ba fuwe buka ena ya tjhaka ga ke tsena ba kae ba ile buka ya tjhaka buka e tjhaka Sesotho sa yona ha e tjhaka ntate ile a sa nna kenya letsogo kana kwa holiday morao na tla ka mona a mo thusa ka buka e ka mangwana thata a tjhaka edinga Thomas ya po yale kane di ndo ya mo sa mo nyane no tshata ma za ya thothokiso se mona ta ba ya thothokiso se mona motho le ditha ya Sesotho kane de amo za thothokiso se mona ta ha po yale ko ma as faith ya faith go le tona la bona ke ntwe magata ha ke re ke fumana go ira ke sebetsa le resepi Central Bank ne se ke lo mo ka me ba ba ya go ba Central Bank of a fumana se le resepi le mo da ba da da de ya se tamana ma e ya se ba se ke se talma di Jadi awak ni macam ini, hari jangan kita kaya kita kaya pas. Mana kita kita mahu sebenarnya, mungkin sebenarnya mungkin ini kau fer. Hari ni sekitar tu mana kita pilih apa, mana mana dengan sesuatu yang mungkin sesuatu yang cara orang kan. So agama dulu ini dia sesuatu yang kau hari ni Mokgatono molo a African Union o bong pa ho ke mo dula sekolo wa mokgato mo e meng ya mokgato wa bona o sebetsana le dikuno o bitswa African Risk Capacity ba mo dula sekolo wa teng ha ke le ke he ke fumana o sebetsa le re no mo ka bele wa la papalena la dikuno Nah, ini dia so kan ini dia sekarang nilai salah dalam mau kan ini nah harus agak sepuluh siapa untuk dalam negara aku kan itu agama itu pun kan jadi pada hari itu ibu mau bisa ya mau masuk demi apa demi sesuatu kan itu umum kita sesuatu Wendo sesuatu nasi setelah berada awak nak sekali awak nak kacau gua bahasa Melayu gua kita mau kok punya rumah gua kalau tu makan
Sesungguh gue menada karena sebatas rasa, baik. Dari dia saya kan ini kita di bidang bisa ya malu. Wah, gue ya orang sesuatu boleh bawa bahasa suku. Kemudian kan itu kemudian saya orang apa lagi gula lagi sama gula. Naga bergemutai mau pi wah mana hama satu logo pikul satu jemu semua hamba kita mengalir di bayangana dari mana suku mereka. Hapa matalo na siku sawana na wala sawana kan. Yemene shawazi suka mabo. Hane ya felila. Island kaza phanta mo go phatsepedi. Go bohloko haholo. Ba ke rata ho le bona ke mo ka ho ajima tsa bula tshwana. Hasil mang le mang ana le ditokolo ya bana ka nnete o tsamaile o sile dipelle tse sa tlola le di-envelope tse setseng tšhelete ya dilemo tsa gago ga di sa le di fedile re tla lakatsa gore ga o kena a re fela thopi go jwang lepeng go lakatsa fela bo ba fana I'm so grateful to have experienced a love of that magnitude. I don't think but logo tselere pepi papa da tselena ke rata go bolona pepi papa tlola ka hana ka tshilena tlalo le bua boteng ba lona le ba boteng ba papa bophelong ba rona ka nnete re sa re fela go tlala a go lo ke go boteng ba ka go le bua go feta rona botlhe ba ntse ba kena ba tswa ba kena dikolo ba sebetsa Kalau luar, aku tuh kalau aku cina kita kalau lesila, kau pernah ada jalan sedikit saya kena, saya tuh aku pernah apa saya sama mutamu siwan, asalnya pilihnya kita, aku tidak lewat, dia bukan dia sini, and dia very Obe bapa na tata na tala wana wana kasi musio kayo. Dalam konteks konteks kali itu Elias. Suatu kahal manusia sambil hari-hari dalam semua butuh abona pada dunia dalam full masih itu sudah dari kami itu pada dua di lemona so kasih kau kata itu zaman syukur kan nanti papa udah situ wana kan papa Andreas, Elias, Budiste kaufela, arebang pasti mona iyo aba Budiste. Katamu bola ini, iyo anare sereli, iyo anare rata, iyo anare bonsa sela ini kaitin, sereli za
go tsela e fosahetseng. Ha le bua kaofela ba tlileng ka leng ba re thusa ho kenyetsa bophelo ba ntatemogolo wa bona hoba ka nnete ke diketeng ho ena o ne mo dilemo tse ngata tse mefuthu ya molebohela ka nnete. On behalf of the family, on behalf of the people, and Papa, Katabula Wokola Mugere, Katabula Pipi Papa, Awatila, Patabula Pipi Papa, Yalu. Kali watu akona ka butenya ha e papa o itse ha ba ka homa ko ba bitsa le lwalo le mama ka tsamaya e mo ngara baba e mo ngara mama o ile le ha ga ta mo ba le ga to le bodi lapa mo phetaetse ka mo bala jwale ke sa ke na o ke ena baba le mama ba bitsa le lwalo ka utlwa le bana ba hae ka hane phela ke na bona mo le bona ba bitsana jwang ba bitsa papa jwang le mama jwang ke sa nahana gore jena e tletse ba bitsa ditoro ya utlwa ditoro di re papa di re ke la rato la lelapa a mo lelapa le le utlwa monate ka teng ga o utlwa ka tsela eo o tla mema bana jwale ba papa tla mema bana ba papa ba ke ba tlo le tloka papa ha ba qeta o thewa bona ke re sentse ke kopa hore ya de bua mo ga tla re tsa ditebo tsa lelapa ba sa tsaka bela je ba di go tsena le sentse ke le tse ho ba tla le ya tedi ho ba tla le tse ba na ba ba ye misa
Ya dimisa tseo ya leso le matsetse a holo ona le re tse ka khela ka hara bana ba teng ya se mabaka ke ate a teng ke bona ntate ya tjena ka ditso ke tsengwa go ba ha o le ya se tlante mo fela ke tlile tjena hobane le bana ba e bateng ke tsebile ntate Elias a dula mono mo ke matitjheleng Jesu le modumonyana ka mantswe a mang ke batla ke bona ka batla go bona le bana ba Jesu tsatsi le a hata holo ntateno ka makgethe le sithata una baba hempe yo so le dira bona mo yo wa monna ka hempe tsuya ka nna hana le tsalo ba hore ke twaetse bele ne ke nata ka go ba go fitisa una e ama ka ntse mona tsa sport tsala mazongo ha ka sa di bona mpe ke tanga o tla le ka ka be mo ile ya mo khetholla o di mo tlase thata kami wa le se ka ntse o bona wa se ba le hare ka mona o ithata kwa o tshwana lona bana ba hae ana o tsile le hot dozen le tsaya le ka go sa mawa ka le six pack ha o ba half plus kan le nyanse mo kan le wa le natse ke go ra ni sa le mo sheba o bana mo yeni anyama tse mo shebile bana ba tla ke bana ba go re phela le bona ka me bona ke mo tlhabata le bana ba community mona ba tse ba ke le go baba bukeletsa le notsi ya re so di za mo yo ka ena mo ka le ba ona ba di sa fumane ba tlo go dura bira tsena go kenyetsa le go Father Smith tsira ga go tlo tsema ka pa le tswa ke tate Smith Father Smith ke mo na ka ra ona ka bona ke mo ba ke ba o ka yena aba fita mo khatelo mo na go bua mo Kristo Ntate Elias le ntate Rama who da ke retired soldiers di tlowa retired soldiers bana ba ya mo Kristo kana bana ke le wa fatara ina ke bela ntate Elias ka se pile ka le ga mo na o ani ka mo le wa ni yo ka o ka wa a na ai ba to bua pa na so fera ke te lo Haki de bue, nema ke lizo. Waswa ne sego ya dere bisa na no ina ba muda mana hana ya debedi. Bona on to be ya ni ka muzi. Kandi likili. Melo muza se te sa o ka tena zo dipitseni ena se dipitseni. Ha holo ni lona banda Elias gata ku le lewo go tokomella thipa yeni ga bona mo to go mo ba tsana ka ga community ya ke le bo halin se le nna o di bua ke le bua ke rona wa rona di je le bo melang bo me le bontate le nna ha ke Mankolo Elias ke Mankolo le Tsuko Zitha ke tlo buela bana ba papa ka tabeng tsa thuto ke lona le baka le ke misitse mona ka ba ka re butle ka speaker thuto ke sa para se ana sa thuto ya tani tabe ke fosa ibile I think ke tla tsamaya ke tswa ka because ke bone ka re ka nna ba mona le batho ba sa tsweng Lesotho ka mona I saw some people and sometimes we have to remember kana go ngwe batho ba boemo ba ntate Elias could have guests
who cannot understand Sesotho, and we should take care of that. Bomme le bontate, nna ha ke qala o bona motho a apere mpulupela. O bona ha o le ngwana monyane, ho thwe ha re yeng graduationeng, re ilo tsamaya le ntate Elias le mme Matshepile le bana ba hae. I still want you to tell me, hantle lona ne le sa re tsebele ka golong ya bo lona malapeng. Katli go tla fona le space sa bona ka golong ya habo bona. Go wa tseba batho ba godisitsweng ka lerato ga ba re a tshibana bana ba re petetsa, a tshibana bana ba motseng ba tletse golong ya bo rona. Selemo le selemo papa o apere kuluperela ha ke qala o utlwa motho ana le masters le sa tsena masters keng kana go so molaetsa wa pele o tlile lona ka je go ke hore ha re le batho ba bagolo, you never know how much children are watching what you do. As an adult, how le motho a mogolo ha re bona bana ha re ba feng mohlala ya bophelo. Nna papa mphile mohlala wa bophelo ba kulupela ena. Ka nako eo ke ne ke sa tsebe hore ke tla apara ya mmala ona e leng yona ya ho qetela. Ka ba last number ka nako ne ke bona ha ke ile Roma ba feta ka ba kena ka di graduation ba feta ke le bontate a buile mona ka mosebetsi wa hae a re da motlosa administration a moisa into academia. Jwale ke bona ba kena ke maketse ke re ka bo Jesu batho ba ba pere hantle hakaka ke sa tsebo go tsatsile le ka go bona ntweno le nna ke tla ba teng processioning ya batho ba university as a professor at that level. So molaetsa wa ka o mong batho ba bagolo ha re gopole gore bana ba ga ba re shebile ba ithuta se seng go gore bana ba ithuta go batho ba bagolo gore na re itshwere jwang re etsa jwang. Nna ke ithutile ka papa molemo wa thuto ya ba ke a se kena sekolo ka feta ka ba ka feta to the last number kutlwa a se ditumetse a tshwana. Taba ya bobedi go gore lerato leo re le fuwe o kile utlwa batho ba motse ka ofela ba ga papa motho e se ntate wa gona go bolela monate wa lerato le re le fuwe ha ntate Elias ka mme wa rona wa pele a ileng a re sia le mme wa rona a teng ka jeno a ntse re rata jwalo mme ga ne o ntse re rata jwalo nna ke a tseba wa rata. Jwale ntse ke rata go e bolela go lelapa lena le ile la rata batho kaofela ba re rata re tletse kolo ya bo bona empa ntho ya o qetele ke batla go bua ka yona e ke sa tsebe gore na e be ke batswadi ba ba kae. Ke nna ke Katli ke Joni re University Roma papa o tla nka bohobe le nama tsa dikgoho tsa rona re le bararo a tsamaya a ya masia lokeng le nna tsa ka di le teng batho ba mo le monna ke ngwana hae fela ha di se go seng mme ba utlwa motla tswalla ha nna tsepile papa a nke mokotla wa school work le mahobe a rona kaofela e ka ba le gato leo le sa le teng ha ka nne tsa mo a di so le bona a tsamaya ka maoto ba nna sa e ka mosebetsing ka koloi ka mehlae fela ona tla ka mahobe ya nao ka 10 mo kolwa ka office ya papa le la tsa mahobe e be re loja re le sekolo. Nna ke re molaetsa o ke tlile lona ke tsamaile dikilometara tsa 800 go tloa Limpopo tla mo ke kene mona ka 1 o'clock ka ke na le molaetsa o le mong wa gore ha re bueng re tsose moya wa thuto ka ga tikologo ya rona ya Mazinoto. Ke bona ntate Nkwebe ke eno wa bisinteng ntate wa ka ke re mehleng ya rona le bontate Moruti e le ha o graduate ka Saterdag ka Sontaga e be re tla mo ke reke re tlo tsamaya mona gore bana ba banyane ba qale go bona ntho ba bone go na le thuto ka ga motse wa Mazinoto
mohlomong ha ke tsebe ha ba e sa le teng empa ke ne ke ikopela ke re ha re boeng re tsoseng moya o no nna o tlisitswe ke mme Maresepile le ntate Elias haholo tshele batswadi ba rona kaofela hore ha di graduation le teng ha re tlo sa isang magolwane a no a rona ka Sontaha o fumanile ba tshwere le ke babalase ba sa babala fela ne ba tloka ka nnete ka mantswe ana nna ke lebohile bana beso le nna o tshwetse ngwana a botse tshepile go a tswa ka katli re lebohile lerato le sa le re fa lona ka tseba le tla sala ntse le teng le ha papa sa ile hape ke re fela molaetsa wa o qetela remember who is watching you. Bana ba sheba, bana ba ithuta ka o sheba go batho ba baholo. Bophelo bo thata, but let us be examples. Ha re feng bana ba rona molaetsa o ngwana a tloa mona re ke batla go tshwana le mmeane ka diketso tsa hae sentle le ntateane ka diketso tsa hae sentle e leng ntweo nna ke ileng ka inyanya go papa go so bona ne ke re ha ile le ntate wa ka ne ke tla mo fa gown ena ke be mona le ke senga tsamaye le yona. You know why? Because I'm doing a second PhD. So ke tlo fumana boe. So ha ile le ntate wa ka ne ke tlo mo fa ke re papa ena ke ha o tsamaya le yona ke tlo sala le nngwe ya bana bana beso be re tla nne re sale le yona ka mantsana ke a leboga monyetla o ko fuweng ke lebohile haholo go lelapa la ntate Elias le bana beso le mama ke a leboga ba lebohang ke rona re le bana ba papa re a tseba go dilo go tle mona kaofela le ka dikile kaofela fela re a leboga ntho re lebohang ka ho fetisisa ke gore ebe peo e wetse mobung o bana ba papa le haele ka dithothokiso tsa hae ho itse ke Haftasim Hassan Haftasim ba tletse kerekeng bana ba bona ga le mo molemo wa nako re kgaotse mona ga le mo Oh, kali huwa wanawapa. Kali. Gomelo dari bagi sona sa tabayu yana niki de kabela ko be ita rasme de société ito fedel ibu hona ki ko tolo tsa mayang ko na bu tsani tsi ka phalela la bayana ba Stefani mata fita bana jwal ndiri kete tsa tsona jwa ba ho tsora ka ka isana mona bata yema ela na bu ibela ile itse ya mogao le tsele fana ka se ko phalela la ba ka sona enjana tsala ke me ka pao kita re na ku tsele ya ekreke ya na dare se ta ka fela me se to pa se ta ke na ta ri ya de ko Ya ni ya mana apa una le tawanya le sia digna ya wa sai dua yani ya wana ini sudah dah aku ni dengan kamu dah panggil leo orang jangan orang kalau bahasa dua banyak orang ini orang ya tapi dia sehat bagai kamu ayam sendiri pernah kita kalau saji deli asal tabam mama kamu jadi apa baik udah sendiri, dia mulau, teh, ustawa mama kamu bodoh.
e ne le lerato le nna le ka o bona ka go la bana mofuta o ba la mama le papa ke ba ka tloa mona re sa ka ba ka supa ba ke mohlala o motle go batho ba batjha malapa a matjha gore ka go la ba o le lerato o le kgotso bona ba go tsenteng o ga ona le letsatsi le leo 6 dozen e ile ya bona tsa karaka di sama mama o di saka go jwale ba tsana ka mantswe di ka la ba ka bona ke mohlala o motle jwale le teng ke se ka theoa 6 dozen le na e tsoma tsoma ka go fela e tsoma ka sino high school Liero a ke gago le ba tsa go bona ra go tsena o dira sa tsona o tswa o nna ka masiko ka mona ka sino high school ye no wa mo bona di gago go belela ta go ba ya dota le wela ka lapa ka mo ga o ye ka mo ga o la ba mo mem kansela ga o so ba teng o so bile go tsamaisetsa tsa puso ka mo tshwanetseng wa ka teng ya gola ka taba se ya le mo Dumela bomme le bontate bana beso le metswalle ke horoto wa Maswati wa Josefa Mbusi wa Elias Tokwadi ke lefele la Mboni la Langa mapele a Bonvegasi mapele le no chaka la kutla le segatwe ke lerato la Modimo re se re dumediseditswe ka bokgabane ke motsamaisi wa lekgatlhamo la letsatsi la kajeno lebitsong la lelapa lotlhe ke rata go le amohela ka mofuthu le go leboga gagolo ka go tla ema le rona nakong ena le botlhoko ya go tlhokagallwa ke ntatemoholo wa rona yo re neng re mo rata gagolo ntatemoholo o re sia a le dilemo di 92 o phetse bophelo bo bolelele bo nang le boleng le thuto go rona bohle e ne e le ntatemoholo moeletsi le tshia ya lelapa le setšhaba bohlale ba hae mosa lerato le tayo tseo a neng a re ruta tsona di tla dula dipelong tsa rona ka mehla le ha dipelong tsa rona di utlwile bohloko ka tahlehelo ena re boetse re leboga Modimo ka bophelo bo bolelele bo a mo hlonolofaditseng ka bona le ka mehopolo e metle eo a re sietseng yona re ananela gagolo dithapelo tsa lona melaetsa ya matshidiso le tshehetso eo le ntseng le re fa yona boteng ba lona mona kajeno bo a re tshedisa ebile bo re hopotsa gore ga re bang bohlokong bona re kopa gore le tswele pele gore rapella le go ema le rona nakong ena e thata Modimo a le hlonolofatse kaofela phomola ka kgotso le pele Mem Councillor High OP. Yeah.
Isa Hlompho Makgolo, Isa Hlompho Motloledi, ke be ke Isa Hlompho Makgolo a mmuso wa hae, ke boele ke Isa Hlompho Matlamaledi a Ketsamolao. Isa Hlompho Morena wa Sehlooho wa Mantshedi, ke boele ke Isa Hlompho Morena wa Sebaka le Morena wa rona kwano. Isa Hlompho Moabuti wa Moshweshwe, setjhaba sa gaetsho. Ke boele ke Isa Hlompho go mokgethwa wa rona Ntlontse ya Biyantshilo, ke eleletsong Ntlontse ba Mahorongeng. Ke boele ke Isa Hlompho ke lekhanselara mmogo le nna kwano. Lebitso la ka ke Mata Hlaela, ke modulasetulo wa khansele ya Mohlakeng, ke boetse ke mokhanselara kwano Mabala. Ke le montlafatsi wa tikologo ena kwano. Ke ise Matshidiso go lelapa la tate Elias, jwalo ka tse se di buile re mo tseba e le papa wa rona kwano a re godisitseng. Ke re fela bomme le bontate re latlhegetswe re le setšhaba sa kwano, mme ke thabile gore Ntate Elias o tlile re le bana ba hae ba motse a sa kgetholle jwalo ka dithuto di bileng. Ntate o na le lerato, ntate mme wa hae o tsholela kgotso, ga ke na le ditaba tse ngata, empa ke re fela ka wena mohlomphile mokgethwa ke tla kopa gore o tlo o tle a mokgwa o tshwanang le wena. Ke kopa o tlatisa ba bang ga ke a elellwa ntate wa ka gore le ba teng go fitlhela morena wa ka bitsa go ya letseng. Lekgotla la hae la matona matlo a mabedi a Ketsamolao. Ntlong ya Mahosana ke hlomphe Morena wa Sehlooho wa Matsile, mme ke boele ke hlomphe Morena wa sebaka sena le marena a kgabisaneng puso bona. Ke le hlomphe le lona bahlomphehi makhanselara, ke le hlomphe kereke ya Haeso Katoliki, lelapa la Elias ke a le hlompha le lona bomme le bontate e tlile le lokelwa ke tlhompho, ga ona motho a sa lokelwa ke tlhompho. Le ga ne se ke tlalositse empa ke kopa gore itlhalose le nna. Mabitso a ka ga a feletse ke a Dinyane Mahatanya Tshilo, nna ka Sekgokothi Mofokeng ke Legwane, ga e se Mofokeng. Bomme le bontate lapeng la Elias, nna ntate ga ke bue ka ena ka e mong a letlolo a motsidileng, empa ga ke qetela go kopana le ena ke lemo sa bone se na le ke apara dituke tse kopana le ena gobane ke ka kopana le ena ga o bua dikgethong ka ntle ka o nana le ntate Siwawa
fela o nang lae go beila bana ba eso ha di tshepagale ga re tsetsa o le kgetha le ba le yana dibupi tsa rona jwale e re hameya e tsula difefo di rwalellana ke hopole ditaba tseno ke hopole tayo e e matla bana gore jwale ha ke le mona le ba hlomphehi makhanselara ke hlokomela mokgetho e mongwe ha e so keno ka ne go lokela go bene o eme pela ka mona ntate mabaka ke yana atamela pela ka mona atamela pela ka mona jwale e re ha o le jwalo ke re bomele go ntate ha ke a golela masinoto ke boletse ko opema fela ntate ke tseba kgodiso ya hae ke a leboha motlhomphehi ke a o hlompha le wena tsela ka nepo o no tlameha le ebile nna empa ke a bona o la chance ke a leboha ha o e ke e re ha ditaba di le jwalo e be ke re ntate Elias o hodisitse bana ba hae ke a ba tseba ye mong ye ngwana o thweng Ziwawa ke ne ke pitikisana le yena le go le mma o na se mongwe o nana le ba bang empa ke ka bona la ba ye go buisang hantle ha ke tsebe fumana ditaba tsa ntate Elias mona hore ke tayo ya bona ka ke tayo ya hae le lelapa la hae go bebe ke fumane motho wa mofuta o ona ba bone ke ha re qeta go hlolana mane mabaleng a bona re se re nkana ka dipeo re se re hloyana empa ha ke re ke ntse ke mo hlokomela ntate Ziwawa letsatsi lena re ntse re phela le yena hantle re ntse re rerisana mona le mane ke boetse ka kopana le mogolwane wa hae mane o senya motlhomphehi tonakgolo ka mokgwa o tshwanang le yena ntse re sebetsa le yena hantle empa ke re bana beso ntho e ke tlo e bua mona ha ke tsebe gore na e tla ba kgolo kapa e tla ba nyana ho ile sefate se segolo ha fate sena se wile se neng se go hokantse ka go fela go sefate mo sebopeng teng se na le mahlomela a sona sefate seno ke bana ba nana ba ntate Elias ke kopa hore re fetohe difate tse ngata ho feta sane se seng ha re tshwaraneng ka matsoho hobane ntate o re siya re ntse re le mmoho mme le rona re tle re tsebe ho hodisa ba bang ho sa sa ho bue ka rona taba ena ke nahana hore e tla ba bohlokwa haholo lona bo ntate Elias ba teng hona jwale ha re hlomphe lelapa leo la monga lona re hlomphe lelapa la papa a ke re le tsholo ba empa mo ke go motho pa empa la o le ba le bo mme le bo ntate re ke ha se thabili morena wa ka morena mopedi le marena ha isu ke a hlokomela ha ntse ke lahlela mahlo kwana le kwana ke a bona le bangwe ba baholo ba mmuso ba teng kwano ka o fela rona batho ba isu tse lokelwa ke tlhompho empa morena wa ka ke wena tshisela ka tatlhelena itse nana ibe ke re moya wa ntate Elias le moya wa badumedi bohle ba faletseng o phomole ka kgotso morao wa mokaedi ke a le ke kopa hore ha o tsenana ka hoba ha ke bone motho e mong a moholo go lona ke bona morena ke kopa morena o atamele o tlo nka thepa ya hao nna re tsebe go tsona ke a le Oh
le prothèse le nna ka pela ke tshwana ka di-reference utlwa ke amohela matshebediso ka batswedi bile ka tsela ba bone ba tate ya kgothatsa e se ka ekare bohle maqeba a bona ka tlaka a ka se kile a tsamana ka nne ke a yo ba ka ke ha ke bile a ka Amorena sa go ntse le le ba le thapo le buela ka ona go tla ka ke Dukile mo e ka re masisila ka fumane ya ona ka ntle ka ona mme o tsilo go ka dulana le lapa a go da mani ona ka ntle o ba o kere ke mo abani ka kere ke kwa ne o nta ya tsedi Hari ini mungkin kita ini mututu mona wa filekita ina mona wa ronaldo ya pela sinuposa hai kafumpo rada pela mena mudimu mupisi wa tutuze forekale tatilele ata mutu seba funu me amekenya sindopi tara hai ala elo de mayawa hai opa panelu wa bozi ban kiding ama sule kama hau elo hore asa ukulu tukale la Kristi mea swali tukibita hai abuya na mwene tate aji yukima hiti amukisa ya muleno adalu gele kutabela ni Kristi morena sede kanisa wa hawi kanisa muleza amen nasete basu
wa rona Papa matsohong a hao. Re na le tshepo e tiileng ya hore o tla tswa bafung le Kriste letsatsing la bofelo. Mo le bohle ba ithobaletseng ho Kriste. Re o leboha ka mahlohonolo ohle ao o mo file ona nakong ya bophelo ba hae. O le ntate rona ya re baballang, mme ya re kenyang selekaneng sa bahalaneng ho Kriste Jesu. A ko sekelele dithapelo tsa rona Morena, o bulele Papa menyako ya Modimo. Rona ba setseng o re thuse ho tshebedisana ka mantswe ya tumelo. Ho fihlela re ba re kopana bohle ho Kriste, mme re phela le wena ka mehla. Re o kopa tsena tsohle ka Kriste Morena wa rona. Amen. Bososungwana re tla kopa hee re mo tateletse re thusaneng ho feletsa ntate ya tlamong tsa bafu. Re se le boleletse hore na re tla tsamayang jwang. Galeng ka ke tropa o tshwara dintho ka tlase o tlolla ntho ka tlase o tshwara ke ma bontsha ntse le teng abo ka o tebana pa le ka ke ntse
Oh, no, no, no.